mo metsotsong e le metlhano ya motshameko. Re bona Afrika Borwa mai mga tana kotsi fela mona o tsenga maoto a le mabedi motsereganyana le gaufi wa ba betsa wa go ntsha karata motsereganye karata e sorolwana e tswile le ka wana la Gqeberha Gqeberha ke ena mogelang karata fela ka batla metsotso e le lesome mo motsotsong wa borataro. Bona ba tle ba reka sekgowa career ending tackle ke nngwe ya tlhaselo tse di ka fetsang bokamoso jwa motshameki. Tlhamalalo fa ratile fela Nzabatha wa moitsa ba kitla a iatlhela kwa morago touchdown. A ba iatlhela touchdown Nzabatha ngwaga di le 35 motshwaradino wa setlhopha sa Sekhukhune fela o kgona go lemoga kgwele gore ya go tloswa le tatlhelo ya ga Seila kgweleo tshamekela mo tseleng ya ga ba e romela jalo mo tseleng ya ga Samkelo Kapini a re bone Oswina Police a ba romela kgwele e telele kwa fele a re bone Tshepa a ba e bola loso la pestele o e tshamekela mo go Seila man a tla kopa nomoro ya jeresi bo go nna fela jang a ba mo kopa nomoro Mrembula Oswin a re bone ke ora kotsi Lyle Foster ha ba rulela ka kgwele yao ba ne ba le ka go ya ga bona Oswina Police na be le mo tseleng ya ga Tshepanga tla ka ye nngwe gape a yaga fela a re bone Fashion Sakala fela Seilaman Tshepang Spefel tsena mogare ga banna ba tlogela kwa morago ba le bobedi a ba e romela mo tseleng ke bona kotsi ke bona matlhomona ke tsa pene ke a kwala e kwadilwe nako dengwe o tla ba ithaware ke moprofeta Oswina Police Tshepang a simolotse motsamao simolotse go letsa melodica a e ba mo tseleng ya ga sephephelo a ntsha $1 billion pass a e ba mo tseleng a ya ga Oswina Police a tsholetsa tlhogo a bona dikota a tsa kgweleo a iatlanya le letloa wona Bafana a nnoro chipolopolo no Oswina Police dira tsamaya fa gare ga banna a e phasa jaaka e phasiwa a e nosa jaaka e tshwanetse go nosiwa. Beautifully taken goal by Police after the pass of the day came from Mbule to set him up. South Africa now to attack the goal to the left of your picture, whilst the Zambians will attack the goal to the right. The boy is talented body. Abaitsa ba romela khotfele mo tseleng ya ga Mohau bona Mohau wa ba phetla Mohau Nkota the boy is only 20 Musimane wa ka kwa Paiti why CC Kimberley ya boemelela Northern Cape ha ba kwala province ya gagwe ka ditlhaka tsa molelo Nkota ana e beile mo godimo ga setofo a bontsha gore goreng a bidiwa the master chef Sifombule Nkota re ke a leboga the master chef
Asekamu Schwabis. This to turn provider this time with the ball in, looking for his former teammate out at Orlando Pirates, Mahopa. Brave defensively then from Agabaso. Had to throw his body at it, just simply had to deal with it, the defense. Young man who's enjoying life, very much enjoying life over the last year or so. Now, in swinger. Header! 3! Bafana. Oh, I enjoyed that. There's the toilet. They're loving it. Gqeberha did score a couple from corners where it was Mukwena and Albers then were the scorers. So, again, one of the two big central midfielders that struck in the air. This time, Toilet. There's the man that gets on to the end of this, and no problem in putting that beyond Zawata. Well, that's one of a few Zasco players that have been used at the Nelson Mandela Bay Stadium. Now, chance here for the pace of Sagala. Sagala! Oh, it's gone across the face to go. And he's always been the threat. The man wearing the number 10 jersey. Blasted past CBC. Tough angle. And the credits maybe should go to Chain then for coming out and protecting the near post and giving him the challenge. Can you beat me on that far side? Kabanalaka kwa KwaZulu Natal. Kapeni. The master chef. Stofo Simogo 6. Lilo. Simullo. Lienere Morocco Kiaya. It defends the set piece well here. South Africa start off with a tough encounter against the Angolans. Now, good ball, great chance! And they do pull one back. Now, some respectability on the score line. And it's out of hand. They've been absolutely outplayed here. They are able to pull one back and get the better of a Chain. Good numbers going forward here from the Zambians. A lovely ball, then kept his composure. And before getting the better of Chain. It is Banda. I do believe that found the back of the nets, wearing the number 11. Early. Oh, it's up to the Chain and company we're looking for, not quite. Going to be the cherry on top of their cake here today. They have it 3 minutes added on, and that's all she wrote to add the Nelson Mandela Bay Stadium. Great day out hunting for Hugo Bruce and his Bafana outfits here with the goals. Goal scoring point of view. South Africa back on top of the Zambians for the first time since 2018. It's South Africa 3, Zambia 1 in this international friendly at the Nelson Mandela Bay Stadium. Numbers all in favor of the South Africans here. 6 shots on target, so every other shot found at the back of the net from a South African point of view in what was on target. The